esas vaqaялары ақта тариф etmege azırmız. Studiyada men Sultaniye Sitakayeva çalışam. İyi akşamlar. 4-cü hakimiyet qırmılar nasıl kütlevi malumat vastalarına işana ekenler. Karanlık ve çamur Ahmedjit rayon Safiyevka koyunun sakinleri sivilizasiyasız yaşaylar. Ava limanının doğan kunu Simferopol adlı halkara Ava limanı o'zining 83 yıllığını kaydetti. Hatalar üstünde iş Ahmedjit'te da yakında tamir etilgen yollar yanıdan yapılacak mı yok mu? Rahatsızlangan meselelerinin çözülmesi Umutinin Devlet Milletler Ara Komitetinde gражданlar kabulü geçti. Beklenilmegen musafir Amerika Koşma Ştatlarındaki Harbiy deniz kuvvetlerinin istihbarat uçağı çarşamba akşamı Rusya'nın Kara Deniz yalısı üstünde uçup gitti. Bu haqda Plan Radar haber etti. Uçak İtalyan Siganella bazasından uçup çıktı. Belli olmagan maksadının geçirilgen uçuş 3 saatten ziyade devam etti. Bundan son bort öz aerodromuna kayıttı. Hatırlatamız böyle operasiya yanvarının 16'sında da geçirilgen edi. O vakit uçak Akyar'dan 36 kilometre mesafesinde uçuşan edi. Ukrayna sabık prezidenti Viktor Yanukovich Kiyev mahkemesi tarafından devletke karşı hiyanetlik yapkanından kabahatlandı. Eğer o Ukrayna'ga kaytkan son onu 15 yılga hapske alacaklar. Sabık prezidenti öz kabatını boynuna almay. Haps etilgen Rusya ile Nord adlı balık gemisini Kenne'de elektron bazarda satmağa tırışacaklar. Ukrayna tarafı endi ikinci keresi böyle etip para kazanmağa tırışa. Ama neticesiz. Hatırlatamız Mart'ın 25'inde Ukrayna denizcileri Azak denizinden Rusya bayrağı altında yaldağan Nord gemisini ve ekipajının 10 azasını yakalagan ediler. Gemide bulungan 2 insan Kırım'a Ak Rusya tarafından kaytıp geldiler. Da 7 denizci diplomatlar yardımının kayıttı. Kapitan ise bugünkü günge kadar hapiste tutula. Ukrayna territoriyasında hareket etken Çelebidzihan adına batalyon dep adlandırılgan kanunsuz şekillenuvның iştirakçısı Velinur İslamovның şahsi karavulu Ahmedjit mahkemesinde 2 ayga hapske alındı. Hatırlatamız Tunev'in Federal Xavfsızlık Hizmetinin xadimleri tarafından tahqiqat operativ tedbirler geçirilgen edi. Yollar kayda. Kırım paytahtının sokaklarında karnen beraber asfalta ırıdı. Bu yaramay keyfiyetli malzemelerinin tesiri altında oldu mu ya da texnologiyalar kullanmağanım için mi? Kırım aydavcılar nasıl yollarda katnamağa mecburlar ve ne vakit yollar episi normalarga uygun olacak? Tafsilatlıca Safiye Şukurova'nın levhasında. Вот так вот у нас ремонтируют дороги. Асфальт просто закладывается в лужу. Bu aviskar kadrlar Zavodskaya sokağında yerleşken ticari merkezinin yanında çıkarıldı. Kurucular gölçeknin üstüne asfalt döşeyleri bir gün bile geçmedi, çukurlar kenede teşip çıktılar. Привезли отработку асфальта, засыпали, разровняли, все. Вчера сделали, вот сегодня уже результат. Вон лужи. Bu kadrlar çeşit türlü tefsirlerini yarattı. Kimirleri bunu zemanevi технологиялар деп şakalaşalar. Başkaları ise hatta taciplenmeler. Это же они семена асфальта сеют. Это наноасфальт. Такой ремонт стоит, наверное, 1 000 000 рублей. Не халам-балам. Ура! До следующего дождя можно ездить. Это тот вариант, когда остывающий асфальт устойчиво заполонит метровую яму. Надо сначала было оттуда машины краном вытащить, а судя по старинке этой ямы, то и лошадей с каретами. Эх! Haftanın sonuna kadar Ahmedjit'in yolları üstündeki kaplamalarının alına öğrenmek gerektir. Meseleni çözmek için umumi manzaralarını elde etmeli. Böyle havalini Natalya Malenko Şehir Hocalık Departamentinin müdürüne verdi. 2018 senenin avgust ayında Ahmedjit sokaklarında çok beklenilgen ve gerekli kapital tamirat başlandı. Yol hizmetleri gece gündüz çalıştılar. Sevastopolskaya sokağı kenleştirildi. Abiznaya sokağında da asfalt döşediler. Başka yollarda da tamir işleri yekünlendi. Buna bakmadan yapılgan işlerin keyfiyeti aydavcılarga çok sual doğura. Birinci karnen beraber asfalt da ketti. Endi olar yerine oba töpeli ve çukurlu yollar kaldı. Aydavcılar köpçeksiz kalmamak için mukayyetlikle aydamağa mecburlar. Дороги очень отвратительные, просто. У меня у самого есть автомобиль, другой раз ехать просто неохота. А вот эта дорога, это вообще
как люди местные тут называют, что полоса препятствий. Тут не пройти, не проехать нельзя. Так что стыд и позор. После таких дорог, шаровые в основном. Шаровая подвеска, рулевое. После морозов сильно поразбивались дороги. Вот. Очень тяжело ездить, конечно, по таким дорогам. Машина разбивается, ходовка разбивается. Дороги прекрасны просто. Я просто не знаю, какое колесо в них оставить, правое или левое, когда въезжаю в эти ямы. Меселені алет мек үшін Наталья Маленко пайтақымызда эссас нақлиет магистраллеріне огренмеге авали етті. Бұл шерге кірішлер вет жемат нақлиеті қатнаған соқақлардыр. На которых был капремонт, не приняты, акты не подписаны. Таким образом, каким идет подрядчик, проблемы все увеличиваются и недостатки все более обнажаются. Шымдыки вақытта yollarının капиталь тамері қабул етілмеді. Құручылық шirketi февральның бірісіне қадар әпісі қайдыларыны доғыртмақ керек. Егер дінішмелер олмаса мемориет махкемеге мұражат етмеге мечбур олacak. София Шукурова, Асан Зевадинов, Миллет үшін. Не вақыт yollar нормаль алға кетірілежек ве соқақ ұшығы олajak. Ахмеджет районындаки Софиевка койының сәкелері üçün бұл суал евелкі кебі мұйым қала. Пайтақтымызға яқын яшап, олар цивилизацияның ең әдді шаретлерінден марумлар. Чешіт идарелерге мұражатлар жевапсыз қала. Сәкелер біздің муареретімізге мұражат еттілер меселена Айше Шулакова угренді. Дождь был, лужи, дети идут по бордюрам, машина едет, освещает вот так и двигается. Разве можно так? Буади yolda gildi maniyalar yolağıdır. Solnichna adlı soqağının sakinleri yol üstü peyda olğan çukurlarının sayısı rahatsızlay. Sanki qarnen birlikte asfalt da ırıdı. Munda tamir işleri çoxtan yapılmağandır. Проблематичные дороги, ямы ужасные. Машина не может проехать, а дети не могут пройти в школу. Ленара Смаилова Қорантасынен Софиевкаға 1,5 yıl evvelsi көчіп келді. Onun сөзлеріне көре, bu вақыт içinde yollar ile vaziyette kerginleşti. Onun küçük balası бар. Бөлекі bu sokaklarda ne büyükler ne de balalar kezip olalar. Смотря на соседние улицы, мы видим, что там засыпаются, как-то облагораживаются. У нас же невозможно ни под вечер выйти, потому что, во-первых, и темно, и грязно. Айдавчылар энди bu çukurlar arasında manevralar yapmağa da öğrendiler. Lakin böyle ekstremal aydav ervahı teşilgen köpçeklerden ve arabanın yürüyüş kısmı bozulduğundan kurtarmay. Очень тяжело ездить. Дороги разбитые. Машина с ремонтов не вылазит. А эти ямы, прям машина садится пузом. Вот смотрите, как можно здесь ездить. Зимой, весной, осенью, когда вот проходят дожди, люди не могут подъехать к своим домам. Если по Солнечной есть хотя бы так называемое дорожное полотно, то улицы Ломоносов. Егер Солнечная соқағы бойынша yol төшелген кыбы олса, Ломоносова, Береговая, Раздольная ве ботаническая соқақларында есе yol yerine çamur ve балчықтыр. Evге жаяп етіп келмек қиын, арабада есе да зияде. Ава яғанақлы олған вақытларында insanlar машиналарны evden birkaç yüz метр uzakta қалдырмаға мечбурлар. У нас вообще там болото творится, и невозможно не выехать, ни в детсад повезти ребенка, ни обратно привезти, машины застревают. Ne için Ахмеджетке yakın yaşap, Софиевка koyunun yüzlerce ailesi sivilizatsiyadan kesilgen kıbı umur geçireler. Sakinler defalarca çeşit idarelerge müracaat ettiler. Lakin neticesi olmadı. Как обычно, пришли отписки о том, что будет рассматриваться вопрос и что нам помогут и все сделают. Bütün içtimai emniyetli obyektler Sarabuz kasabasında yerleşe. Durakkaca barmak için insanlarga birkaç kilometrelik yolsuzluk mesafeni geçmek gerek. Akşam ise vaziyet daha ziyade kerginleşe. Çünkü sokaklar ışıksız. Bu sebepten çeşit kazalar yüz veriyor. Мы в этом году планируем и Ломоносова, и Береговую сделать грунтогравийную, значит, отсыпку, щебеночную дорогу. Вот. Что касается по Солнечной, там очень давно делался асфальт, очень давно, тоже в украинский период. В этом году сделаем тоже ямочный ремонт, пока. Sarabuzkoy şurasının başı Igor Chichkin vada etkenine göre, gelecekte Solnichna soqağının kapital tamiri yapılacak. Soqaqlarda ışık meselesi de çözülecek. Lakin buna vakit ve sabır gerek. Ayşe Şulakova, Ramazan Alivapov, Millet için. Жойылған весиқалар, яныдан yazılған аризалар ве сонсыз невбетлер. Бұл проблемлеріні чезмек үшін Қырым сәкенлері Девлет Миллетлер Ара комитетіне мұражат еттілер. Бүгін Миллетлер рейсінің қабылына 13 инсан келді. Ең актуаль суаллер арасында Ялтада, Ахмеджет шәрі ве районында топрақ дамарталарының верілігі олды. Бұл ішні тезлештірмек үшін тек мақсус яратылған иш группасы ярдым етежек.
буквально сегодня также будем проводить еще рабочее совещание по указанным муниципальным образованиям, по итогам которого будет принято решение о том, что мы будем инвентаризировать и приводить в соответствие тех граждан, которые стоят в реестрах по принадлежности каждым полян протеста и, соответственно, тех земельных участков, которые сегодня в границах муниципальных образований предусмотрены генпланом. Қырым мұхтияты Меккеде ажылық 2019 мевзусы бойынша кечірілген мушавереде иштирак етті. Русиядегі ажылық миссиясының векілерінен кечірілген Корюшев Сауди Арабистанның нәзірлігінде олып кечті. Қырым әйетіне Қырым муфтисінің муавины Эсудуллах Баиров ве Авентур Қырым ажылық операторының векілері кірді. Топлашуда 2019 сенесіндегі ажылыққа азырлануды кечкен сененің нәтижелері кебі мевзулар музакире етілді. Бұндан да ғайры квоталар мәселесі де чезілді. Қырым ажылықның сайысы арттырған ниет етіле. Бұл Сауди Арабистанға істегендерінің сайысы артқанынан бағылыдыр. Шу жүмледен Қырым мұсылманларының дини идаресі бенгеже арттырмақ үшін Русияның ажылық миссиясына мұражат етмеге планлаштыралар. Хатырлатамыз, кечкенсене Қырымдан 600 инсан ажылыққа yol алған еді. Бүгін Русияның ве Қырымның бір православ кілсесінде қабатсыз өлдірілген қазақларының қатырлайлар ве аңалар. Бұл геноцид 1919 сенесі юз берген еді ве қазақларының тарафындан ең қара сәйфелерінден бірі деп сайылмақта. Оның нәтижесінде 3 миллионға якын қазақ эляк олды. Оларның арасында яш балалар ве қадынлар да бар еді. Мы сегодня здесь собрались, чтобы помянуть наших братьев, вспомнить те трагические дни для казачества, когда просто людей выселяли, убивали. Это нельзя забывать, чтобы никогда не повторилось впредь такого. Бүгінгі күнде Русияде казачество әрекеті актив шекілде инкишаф еті. Олар барышық ве муабетлік мұйтінде яшайлар, жематқа ве девлетке қызмет етейлер. Русия ве дүния хаберлер ең актуаль малюмат, вақиалар юз берген ерлерден фото ве видеолар. Күтлеве малюмат васталары насыл инкишаф ете екен. 2014 сенесінден сон Қырымның малюмат вастасы насыл денішмелер олды. Қырымлылар насыл малюмат васталарына ишаналар. Бұл ақта София Шукурованың левхасында. Дүнияны идаре етмек үшін хабардар олмақ керек. Жемат яшайышында күтлеви малюмат васталарының ролі күн-күнден арта. Медиатехнологиялары бүтін яшайыш сағаларымызны запт етейлер. Бөлелікнен малюмат бізім өміріміздің мұйым ве актуаль ресурсларына чеверілі. 2014 сененің вақиалары Қырым журналистикасы тарихында Яны Саифи açtı. Как в Крыму работают средства массовой информации? Неплохо работают, хорошо работают. По сравнению с другими уровнями, по-моему, очень хорошо даже работают. Малюмат мен басы сечілуінде әрбір инсанның харар алмаға аққы бар. Бұл басманешірлерде ола біле, мисал үшін газеталар ве мечмуалар, башқалары зияде жет телевидение яда радионы бегенейлер. Земаневе яшайышта чоқысы инсанлар интернет вастасынен малюмат алалар. Бөлі кеніш малюмат алимінде насыл етіп доғру сайлав кечірмелі. Доғрулықны, аққылықны насыл белгілемек керектір. Хайсы бір күтлеви малюмат вастасына эмиет бермелі. Я радио и телевидение доверяю, потому что там все интересное. Интернет, телевидение. Интернет-ресурсы. Потому что более правдиво, наверное. Написано больше всего, больше вариантов. Интернет тоже захожу, но в основном телевидение. Газет не читаю, смотрю телевизор, новости. В интернете смотрю все, только сам ищу информацию. И все, телевизор нет, не смотрю. Просто не доверяю интернет, как бы СМИ. Да радио я редко слушаю, а интернет я мало пользуюсь. Да в основном одно телевидение. Смотрю все, но ничему в последнее время не хочется верить. Доверяю больше книгам, газетам, то есть как бы так, что выходит. Потому что доверять интернету в это время очень глупо. Много пропаганды и всего прочего, желтой прессы и так далее. Доверяю тем, которые все-таки говорят правду и которые работают на народ, а не на кого-то. Қырым Жұмхуретінде күтлеви малюмат васталары инкишаф етмесі үшін эпісі шарайтлер бар. Милли телеканаллар, радио ве басманешірлері де чалыша. Әрбір сакен бегенген ве она келішкен малюмат мен басыны сече біле. София Шукурова, Владислав Кравцов, Аким Бекиров, Миллет үшін.
Acili yardım машинасы қазаға оғрағаны ақтаки видео ичтимai ағларда пейда oldu. Hatırlatamız keçенлері Ахмеджетте, Киевская, Виталстова соқақларының чапразында енгіл араба acili yardım машинасының чатышты. Видеорегистратор қайдеткеніне көре acili yardım арабасы мақсус ярық видаушнен кете еді. Бұрылыстан келген енгіл арабаның айдавжысы есе оның четіне келіп ұрылды. Böyle қатты çatışmadan reamobil avdarıldı. Fevkalade vaziyetinin matbuat hizmetinde bildirgenlerine göre kazada bir insan zararlandı. Ahmedjet'te hava limanı öz 83 yıllığını kaydetti. Aman bir asır devamında öz tışkı görünüşünü ve adresini deniştirdi. Evvelleri o nasıl edi, şimdi nasıl? Bu hafta bizim lefkamız. Январның 21-де Ахмеджет авалиманы өз доған күнні қайдетті. Авалиманының құрмағайысы тап 1936 сенесі пейда олған еді. О вақыт рейслер тек Москваға олайды. Вақыт кечкенінен ұчақлар Харьков ве Киев шерлеріне де ұчып башладылар. Улы ватан женкі деврінде граждан учучылары селялы отрядларға ярдым еттілер ве керекли шейлерін ташыдылар. На его базе был сформирован так называемый Черноморский авиационный отряд, в который вошли летчики и самолеты гражданской авиации, которые уже работали в интересах военного ведомства и в том числе занимались эвакуацией и доставкой войск, раненых, продовольствия, продуктов в Севастополь и уже позднее занимались снабжением по воздуху партизанских отрядов, действовавших в Крыму. Аэровокзалының бинасы 1957 сенесі құланылып башланды. Аваға Ил-12, Ил-14 ве Ми-6 вертолетлары көтерілі еділер. Бұндан соң идареге да зияде зиманеви аэробуслар келді. 1991 сенесі ойынды Совет бірлігінің женебінде ең бұйық лиманларынан бірі олды. Мұндан 5 миллионға же yolcu keçеді. Ama Sovet devri yakınlangan son yolcular akımı eksildi. Anlayışlı perestroyka devri, yani devlet ve maliyevi vaziyetinin fenalığı. Ama hepsi bir çalıştı. Hem içki hem de halkara reislerinin kabul etti. Geçken senenin aprel ayında havalimanı bütünlüğü denişti. Yani terminal açıldı. Onu Kırım dalgası dep adladılar. Yani havalimanının eskisinden 12 kilometre uzaklığında kurulgandır. Evvelki binanın resursu yeterli değil edi. 2014 senesinden başlap yolcular akımı bir kaç kere arttı. Endi bu yana terminal Kırım'ın en dülber binalarından biridir. O zemanevi texnikanın donatılgan tışkı ve içki görünüşü ise turistlerge hoş teessüratlar bağışlay. Очень красиво, особенно с внутренней стороны. Прям здесь я еще не осмотрелась, но впечатление очень хорошее. Так светло, и персонал хороший, и аэропорт поздравляю с днем рождения. Пусть он процветает дальше, и чтобы пассажиры любили, авиапассажиры любили ваш аэропорт. Havalimanını hem Kırımlılar hem misafirler beğeniler. Tıştan bakanda bu Kırım dalgası, içten ise yeşil orman ve bağdır. Bu büyük yeşil divar birden közge taşlana, büyüklüğü ise ayrıtte kaldıram. Dülberlik bu yanadan dünyaya kelgen havalimanının tek bir tarafıdır. Planlar büyük, bu yerde 60'tan ziyade yönelişte uçaklar katnay. İleride hava şarayetinden bağlı olmayıp daha ziyade reislerden kabul etmeye niyet etili. Мы фактически строим новую взлетно-посадочную полосу на месте старой, которая когда-то в 2000-х годах еще была выведена из эксплуатации. В силу того, что она была изношена, в силу того, что она была короткая и не позволяла принимать все современные типы воздушных судов. Поэтому на сегодняшний день работы ведутся в активной фазе. Новая взлетно-посадочная полоса позволит нам принимать воздушные суда практически при любых метеоусловиях. Она будет третьей категории. Это означает, что командирам воздушных судов больше не придется уходить на запасные аэродромы в сезон туманов. Bizim televizyon takımı Ahmedjet Havalimanı'nın aksaqalının tanış oldu. Sergey Drozdov bu yerde 1984 seneden beri çalışan. Endi 35 yıldan beri o uçuvlar yaxşı keçmesi için koldan kelgeni kadar tırışa. Мы производим послеполетный осмотр воздушного судна. Для чего это делается? Для того, что самолет подвергается очень многим физическим воздействиям. Это и различные температуры, это вибрации, и так далее. Geçken sene Sergey Pavlovich şerefli Halkara Havalimanı'nın veteranı degen unvanıyla mükafatlandı. Onun içinde hata kaçırmak yasak, birincilikinin emniyeti büyük. Мы видим колеса. Вот резина, возможны порезы, какие-то порывы. Потом осматриваем, чтобы, естественно, колесо
было не спущено. Шымда чалышкан терминал бір yılda 6,5 milyon yolcunu keçirebilе. Erkun bu yerde 2000'den ziyade insan çalışan. Yaz mevsiminde çalışkan xadimlerin sayısı artta. 83 yıllık ömrü devamında Kırım pilotajı yüksek seviyeye көтерілді. Музыка тасил табиет ве аналық Қырым Девлет филармониясы Ахмеджетнің 2 санлы клиниклық саханесі ве Қырым Тибби колледжі яны лейхаларны башладылар. Оларның ярдымыне студентлер ве ағыр аяқлы қадынлар үшін 3 айда бір керек концертлер кечірілежек. Діңлежелер үшін классик музыкасыны діңлеп бедава зев қала білежеклер. Лейха реберлерінің фікіріне көре бойле бестекерларының есерлері сақламлаштыруға веда доғмаған балаға музбет тесір етежеклер. Музыка и медицина уже с рождения, да, вот когда ребенок рождается, уже какие-то есть определенные, в общем-то, скрытые или которые выразятся в дальнейшем болезни, да. Но мы даем возможность именно будущим мамочкам, да, максимально улучшить свое самочувствие и улучшить именно жизнь ребенка, прослушивание классическую музыку еще в состоянии беременности. Ахмеджетнің 2 санлы лоқсаханесінде классик музыканы тек 9 ай давамында дегілде бала доған вақытта да қолланалар. Мы поощряем все возможные немедикаментозные способы снижения болевых ощущений, а именно спокойная, расслабляющая, мелодичная классическая музыка способствует уменьшению болевых ощущений. Бүгінге бұл эпосы хаберлер милlet телеканалынан айырылмаңыз, хайырлы ақшамлар.